idam kim ta khyam zong mi te Zolan Voice Television pan hong mwa kung ke kamin san boy hi tukala ding kam vai to ki sai thai hwai thu tom te hi Public Voice Television pan tang ko na hong nei ding hing News khatna a ongna bulu gal kapte langdo na a drone production na sep na ding in sumzon na fundraising music concert kinading hi chi in ZFU PDF Zolan in September kha somle thumni in pula ku hi October ni a akibol ding a hi to poya myama gambuk pan mi min thang tampi in pan pi na le thapyak na hong nei ding u hi pan pi na sum akha khol nuam te le business advertisement jonya gwanga apan pi nuam te in ZFU PDF Zolan to kizom the hi chi in sapna ne yu hi News ni na sagain gam hwam kalem yo singona wenga September kha som le khat ni in bom ki muwa ungna bulu ga kapte in amau ki kolo chi thu paw lapin naw pang kum ching nai lo ni le khomi nga manu hi chi thu ki za hi September kha som le ni jing sang lamin sungana wenga apai lai tak ungna bulu gal kapte kale mi pi gal kapte in mind sia u a ungna bulu gal kap thum si in amoto u ki sia hi chi hi twani jing sang ma in kale nyu akhon yong maya bom pok khama ta hana ki kap na om hi chi in khomi te tung pan ki za hi tulai takin ungna bulu gal kap te gam tat zia aki enchik den hiya mi pi te ki top siam ding to pi hi chi in clay PDF in September khani kwani in tu zak sakna ne yu hi News tumna zogam CDF mara tayen tisunga saka sa misat tukan mi tumin September kha nisagi ni in cycle ni guin matupi lama tai pi u a CDF matupi tunga hu nge nin man khakik zo u hi chi in CDF mara in September kha somle tumni in tang ko u hi amat khak mi thum te khut sunga bom tang ni mu u a thu kisit lai tak hi chi in ge no hi News lina a thuman lo ukna bulu saka sa vai hom na noya om department tom ma na sem wonta nan CDM te ya thu tawin pan callin mi pi to adin khop na dingu zak sak na le thumang lowin asem swak lai ve te tunga akisam bangin ki kam ta ding hi chi in September kha som le khat ni in tamu myo ne pi tu au chou ye aphwe in thu zak sak na le tangko na ne yu hi News ngana Americana Vazin Mizogam Education Minister Bulal Chanda Maral te in Washington DC State Department at tunay te to September khan ni som ni kimu khopna ne yu a Mizogam sunga gambel nyama gal tai mi pi te to kisai thuki kupna holim na ne thei u hi chi thu ki za hi Tua ki mu khop na a Mizogam kumpi byak na ki pol na le CSO te in myama gal tai dong tuak mi pi te hu na pan pi na vai India thu khun to ki zui child rights to ki tuakin gal tai naw pang te pil sin sak na vai sang lai bu le naw pang te sun an akhonga awak na to ki sai Mizogam Education Minister in tu sun na ne te hi chi thu ki za hi American Washington DC State Department tunay te in Mizogam kumpi le mi pi te tunga myama gal tai te pan pi na hangin thu pi sak na le mai lama gal tai dong tuak te hu na pan pi na na sep na a India kumpi le Mizogam kumpi tunay te to ma ki pang khom thei ding hi chi in pulak hi Tuabana Chin Community of USADC area a tunay makai te to holim na ne the u a myama gampan gal tai mi pi te vai adyakin zogampan sangam gal tai te lim takin donin kemin hu na pyak na hangin lungdam ko na lai pi pyak na zong ne the u hi chi thu ki za hi ugna bulu khit tu ni dong Mizogama myama gal tai mi pi tul som thumwal oma to lakpan sang naw pang tul nga le zanga kim akhongin pil sin sa ku hi
News Gukna NUG Ministry of Education and Tolni le somni le tum February kasunga aki bolding tan som lai hwan na ading namuna mego September khani kwani in pulak kya uhi lai hwan hun nai ni sung sot dinga online pan le internet aki nga lo na mun te a offline ton lai hwan sia ding to kisai a video to aban in hong lak ding chi uhi News sagi na NUG le KIO kipola tolni le somni le ni September kha som le ni in Kachin gam Liza Khopia Kachin State Comprehensive University KSCU Pilsin na sang khat phon kya uhi Tua sang hon poya NUG le KIO pan makai te MP te sang sia sia ma te le sang naw pang te ki hel the yu hi Tua University pen Kachin gam sunga Pilsin ki pol na gyat te ki pol na hiya KIO pinya ye thana noi pan tan som zo khin sa te in University kum khat na direct in zom te ding hi chi in tunei te in gen hi News gyat na Myanmar gam gal kap te in ungna abulu khit tolni le somni le khat kum February khapan tolni le somni le ni August khadong khasom le khakwa sungin Kaya State Karani gama mo na nei lo mi pi zathum le somni le ni in nun tak na sup lo khin hi chi in tota do ke yin ni pi tu in asu PKPF tunei khatin gen hi to te la ka ungna bulu ngong tat ga kap ten manin atha u thao pi khak na le van leng to bom khyat na hangin mi zani le som guk le khat sia adang mi som guk le khat te in gal tai na pan nek le don ham sat na le zatui za ha ki chin la na hangin hong nu sia hi chi in sayin kai khop na a ki hel PKPF by puak nei khatin gen hi khasom le khakwa sung sa ka sa in mi pi zani le som guk le khat manu a twa sunga si dan ki pya mi thum Kan ton thong ke ding mi li hi chi in PKPF e pulak na sunga ki hel hi Karani gam sunga khasom le khakwa sungin mi pi gal kap te le ukna bulu ngong tat gal kap te ki kal ki kam na zali le som nga le li ve yomin sa ka sa gal van leng to za le som nga le gyat ve bom khyat hi chi in September khani khatni in PKPF e tang ko na sunga ki hel hi News Kwana Myanmar gama COVID-19 pol nat na kilo hong tam sem sep ki kin nikhatin mi za le som gyat le kwa tunga ki mu hi chi in September kha som le khatni in saka sa jama ye wonji thana in pulak hi Dakwe namuna tol kwa le za thum le som sagi le gyat la ka COVID-19 positive za le som gyat le kwa ki mu hi ya 2.01% in ki chamte hi Tuala ka mi za le som saki le thumte Myanmar gam sung pan kilo hiya adang mi som le gukte gam dang pan kilo hi chi in jama ye wonji thana in gen hi COVID-19 vai to kisai volunteer asem ngai mi khatin COVID-19 to kisai ki dop ki kep sia ding thu te mi pi te in khat ve phok ke kin izui kim na ding de sak na thu pula khi Myanmar gam bu pa COVID-19 ki pachil tolni le somni kum masalam pan ke pan tolni le somni le ni September kal masa changdong mi tenguk le tol som le tol guk le zaguk le som guk le thum tunga kilo khina twala ka mi tol som le tol kwa le zali le som li le ni in si lo u hi chi in jama ye wonji thana I tangko na sunga ki hel hi New somna tantlangam hom sunga khono khata September kha som le khatni in CDF Sunday chi in byak byak na ne yu a tua muna khomi te in mi pi gal kap te nek ding me te me ga kai khomin pe khya u hi chi thu ki za hi to bek tham lewin in kwan khat thau tang khat pan pi na ding CDF te thau tang man sum kai khop na camping a ding in khomi te tung pan Myanmar jets teng som le teng ni to pan pi na pya u hi chi in CDF thantlang thapya mi khatin September kha som le thum ni in ama Facebook page pa toina thupulak na ne hi Tuni zolen pan tutang ko na hiza chini mai kala chiram takin kimuking ni